Waray pa kami pakaka-arrange in classroom. That was the biggest classroom nga among ginagamit. Oo. Uncovered court. Kay waray man ang ibang naging klasihan. 8 months. Oo. Nakakadto talaga pagkaklase. After Hanrubi na. Oo, after Hanrubi kasi nahibang naman. So, waray na ibang nga gagamitan nga classroom. The biggest classroom. Asyaitan, hashtag han kabataan. The biggest classroom. And I am very thankful nga may dahit nam din hi covered court. Kakun waray hit, do kami yan UTMT under the Mingo Tree. Oo, tapos kung diri pa nagkuan, diri pa ginpadagmit ni Congressman and repair, dapat talaga nagproblema at yan nga kanan brigada kay syempre damay am repairon. Oo. Tapos iton nahahampered na iton education on the part iton computer iton kabataan kasi ang computer laboray man atop. Plus pan amon mga computer di kami tina maaram kun magagamit pa itiya. Tudan talaga itiya. Nagpapasalamat ako kang congressman han nga tanan nga iya naging suporta han amon eskwelahan, whether it is in kind, in cash, or in fra, and everything iya ginahatag. Because of that, na nabilib ak nga iton iya pag-ugupit aton kabataan, pag-ugupit aton komunidad, iya ada. Gidadako iton iya pag-ugup hit aton eskwelahan.